bwanyuma y'amakuru agakutugo mukutu tubitire mu nkito tyo twaganiraho n'abamemba abatugizire ngusako yabo eyabire yasi abamemba barukurenge 20 na rushanju umwaka gw'2023 bukaza kushesha bashange cinjire hatariho umukozi n'umwe batyo bamemba batandika kwesimura kacucu batine cyo gukora nkashasha narwara nabure cyo gukora kunashyikira twashangire banke cinjire ngo banke gwiri nkaba mbikira mu sente zageze kwingana miliyoni 5 nzitiro mu banko mu abana banje babiri bakabambaza kumurika university ndokumanya ngo sente zo nzija kunyamba kunashyikira nashanga banke cinjire nabuza banka ke cinjire cinjibwe ki ngo banka go sente bakaziyambaza twara banke ejo nkansevingira mu miliyoni 8 plus ubu nagiye kujana shanga banke cinjire so twashasha ku rugobwe turantuye tumbwita twetumbwisire twagenda twaza bushenyi twaza RDC twaza mbanta bo kutukiraho kuko tumbwita kwitu kwabura kwetegerezwa board na manager yino kubatandikire kwenda kubuza uburari aho banka manager yashara mu kurekura kagira ngo wakarwara nanda kuza kuraguza aho akarho board chairman musiya ya itorchiko rwabona tuhagira ngo tokurekura aho kwibyo mu banko mutubiri kwetegereza bamemba nabagira ngo sako yabera kuza kucinga kuwabirozayo kwenda sente ezo bicire n'ingashironi batyo bakubuzabuza esente babura kuzukwa tukagire besente tushijya ngo umwaka gwagoba nka miliyoni 10 ugwakora togoba mushanju ugwakora togo bibiri zikakubura uza kushanga wa loans no mutrasha baroni takujikwena bamwe muri bamemba abarukutura hihi na sako kubarebere ibintu byashoba batyo batandaka kutugira bamwe mu bakozi ba sako ngo bagume no babahereza yo hakasente kabo bakabazo ferdi ngo barombi bwene bakabaguma bihuza ababine mbwaro nabone njya bakabambenda bagume bakavaringa bo kubavanje baguma mbashashashashoramo hati nkitaye ibintu mu busente bwinji ukira abarga ngo ferdi wija warebo wargamo tukashikana inyenda yakasente ate sente tuziriho mutera muke kitomiyo mamuko mutwaro akwerezo buyagirata ubusente buyihaye sakweji ikaba yasi amataja ashatu kwetorora Bushenyi district agarumu bumbire ibare hamwe na ruharo kandi harimo na n'ibigombe ibyabire nibikanayo konka byona birjire mwaho kati no bisere kamino mukagane cyuye aho eruko kukura ngo banke rako nesherebera nagezeho kuzishaba ukuna nakugambire bagumana bandagebero intera manager ncumbuza ati sente kizaho atugwerekere nuko ni eventually nuko kucinga mu process ejo turiyo tushobirwe bakabanza kuteka ngo sente ninye nazitwire konka bija bakitegereza je bamanya ngo sente zikagumbanka konka mboye sente zitu ntuzenda nk'abamemba kandi na munonga kanyoba bariyo mbici nsasa munonga kora mu sente za bamemba zikagumbanko bwanyuma y'abamemba kwetera nduru bakareta babazi b'ibitabo ebyabire bisigira umusako aho bashanjire ngo wabira general manager akaba nayegabira umududu gw'esente na manager ba branch ibiri general manager wabumbire sako bakatugira ngo mbanja ibitabo bikambe mbanja miliyoni 500 nina twagira branch manager wibare sako bajangu auditors bakatugira ngo bakamba mbanja miliyoni 502 twagira branch manager wa ruharo ubwo bakambambanja miliyoni 9 twishira ha district ya Bushenyi owa mukuru wa za sako zone mu district eji Christine Hope komujuni ati yatugira ngo abakozi bakabanza kubuzabuze bahandiko bya sako byona twahandikira ba UCA yatuyamba ya facilitating investigative auditors auditage bakagikora ku mari myezi 3 kuza kutereza report yamuhero report ejo ya finding out sente zabuzere ezimwe zino general manager sente nyingi ezindi zino staff ndijo na ndijo abantu bashatu zo kurenga mu miliyoni 200 so obwahati emishango twahaningo wa security RDC yaruhandingo mu polisi yakora investigation zona kandi byaza no state attorney konke sente zikandi zirenga is involved zikandi zirenga limit ya state attorney. That's the information we got.
abo bushoborozi nabagira ngo bwine yibineho owabira general manager urukomanywa nka Adoniya Tushemerirwe agatwara sente zitari hansi ya miliyoni 200 kandi ibi nibyo barukwenda gukora. We are now waiting for the response from the DPP. Konka nkabumbiri nimpamiza abantu twaheza kubika muhero aba responsible bine sente zo actually kurubina magezi kurubatandikire kushashora. They are going to pay that money abantu turayitirize ngo baferwe sente zabo kandi sakwejo inegaruke kimwe kagaruka hiburu. Tuganireho no wabira general manager wa Sako Adoniya Tushemerirwe. One information yona no giho chairman wa board. Wachewe chairman wa board agiye board for several years akaba general secretary for yawa general secretary kumara imyaka ena yawa board chairman kumara imyaka 3 tukabona jumanya ubwahati sakweji yamara imyaka 2 n'ishweke cinzire kandi nabajugwisize barohono barya butara amakuru agagasha kwa mayiko atwacire.